Ida suti. Wujjobe fayde. Voilà, il s'est habillé en... Wujjobe fayde. Wujjobe fayde fouta manamba. Voilà, ça c'est à Somaya et c'est un jeune appréhendé en train de voler un enfant. Comme vous pouvez le constater, c'est un homme qui s'est habillé en femme. Musidɓe kammungun e towude bonɗo ngo ƴuwoto no andirɗon noon Ousmane Sow woko paykunkun dalaba paykunkun no mari 15 ans o wattoray wa debbo no yiruɗon noon ka vidéo ɗo paykunku wana hande o fuɗɗi yaltutude e nangede e guyka kum paykun kadi simi fayali mi yinomo refle guine himo wujja e juulirde ɗum ko Madina awa hande noon o nangama e o quartier wiyeteɗo Samoya ɗum ko e nder Coyah no andirɗon noon kumpay ko inete kum Ousmane ɓe nangumo mo wujjude fayɗe himo wujjude fayɗe himo waɗi tiggare ornori wa sonnajo o naati wujjugol population o yimo ɓe nangimo awa ko ɗum wonɗon yiide ɗo Ousmane oɗo noon ko neɗɗo hulɓiniɗo sabu na o yi o ɓornoto tiggaje sa yimo sikka ko jiwo kono ko gorko ɗum no hulɓini honto ndi leydi men fokkiti aɓe holli oɗo no arno wujjugol paykoy kala hawrɗo vidéo ɗo yo sendi tan mo siɗɗo mum inne jama laginoɓe ɓe wattan yila siɗo wattani yila ɗe balɗe ɗo fof miɗo wadde vidéo ji fi ɗum ɗo awa kum payku ɗo ɗon no hulɓinigoy a yiyaymo sa yimo ya sikka ko jiwu awa mi andina on Konakiri hande hay an wedditiɗaɓe wujjete gendarme on no wakkile o yiɓe hewti ɗo haray ko andingol jama on tun kum paykun ɗo nangama télé Somaya paykun ko wo ko 15 ans kum mari Ousmane ko innete simi fayali wo ko Dalaba o jeeya donc haray ko noon originaire de Dalaba donc haray ko après midi hande le 22 e ndu lewru ndu wonden ɗo mars 2025 woni ko nanga ɗon andi Samoya ɗon ɗe balɗe ɗo tun sonnajo bandirawo men woni ko holli bobo mum no wujja marɗo yontere ma jonte ɗiɗi joni donc haray kum paykun ɗo kañum kadi ko ɗon ko nanga ay ɗon andi dongal nelanayi macca kono an on sa seedama sikki guyka sortoto e ma malgré a nanganoma kadi nokkugo e juulirde ɗon kadi ɓe accutuma refle guine filmu ma awa sigani ɗo no hulɓini ko ɗum mi toroto ɗo guineɓe ɓen fof rewa soso manin kama forestier ma pullo ta wernu kama mo anda no hulɓini ta yaadu e wonɗo o ta yewtu e wonɗo o ta jaɓu wonɗo o walla ma haajuji maɗi sabu na gaño lella Konakiri ay tu yimɓe ɓen ko puyɓe yimɓe ɓen gollata laamu ngu satti ni guyka kam fuɗɗike awa ɗo yo seede haray kare fondation ɗo haray gonga feeñi musidɓe ɗum ɗo wana probléme général Mamadi Doumbouya ɗum ɗo ko probléme société donc kala ka yiɗo ɗum ɗo signalé gendarmerie ɓurɗo mbattade ɓe ara ɓe interpella ɓen tigi haray ko ɗum fal noon addetinde hande kay ko ɗum ɗo ñalli Somaya partage vidéo au maximum possible. Wassalam.